mbahaye ikaze mwese muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Na makuru birumvikana agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ko turaza kugaruka ku ntambara ikomeye hagati ya Wazalendo na M23, akaba ari intambara yabereye i Bureusa muri Warikare. Turaza kandi kubabwira ko Amerika igiye gufunga ambasade zayo mu bihugu birimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kugaruka ku mbaraga nshya za gisirikare twirwanaho na M23 bamaze kunguka, turabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kunyarukira muri Beni tubabwire ko Perezida wa Societe Civile ya OCHA yarekuwe nyuma y'iminsi afunze. Turaza kureba ngo yarafungiye iki, ese byaturutse kuki. Turaza kandi kubabwira ko Perezida Foren Nyasimbe ari Kinshasa mu rwego rwo kongera kubyutsa ibijyanye n'ibiganiro hagati y'iki gihugu ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa M23 kugira ngo haboneke umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ngizo inkuru tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu. Mbashimire cyane mukomeza kubana natwe kandi mukatwereka ko mudufitiye urukundo. Hanyuma ambibutse guterekaho like yanyu niba wamaze kugera hano, niba kandi utari wakora subscribe, uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo uyiterekeho. Mu gihe uyiterekaho kandi uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification. Mu kanya gato rero nze turambura aya makuru hamwe n'umukada wanyu mu by'uru urugamba. Yes, ikaze nanone kwibendera TV muri aya makuru. Ya makuru ureka tuyahere ku ntambara ikomeye hagati ya Wazalendo na M23, akaba ari intambara yabereye i Bureusa muri Warikare ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara ikaze yabaye kuri uyu wa kane tariki ya 17 Mata muri uyu mwaka wa 2025. Ikaba yatangiye hagana mu masaha ya mu gitondo hagati y'abarwanyi ba M23 na Wazalendo witwa Collectif de Mouvement pour le Changement CMC. Imirwano rero ikaba yabereye i Bureusa mu karere ka Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka ahangaha byabereye avuga ko abarwanyi b'uyu mutwe wa Wazalendo witwa CMC bateye ibirindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23, ariko bikaza kubagwa nabi cyane. Akaba ari ibitero ngo bagabye hagana saa 12 z'igitondo muri aka gace kamaze amezi menshi kari mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Uku gutera rero kuri ibirindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 byatumye hahita havuka imirwano ikomeye cyane. Akaba ari imirwano ngo yumvikanyemo amasasu aremereye, bikaba cyakora ngo byamaze iminota itari myinshi. Nubwo aka gace kakiri mu maboko y'inyeshyamba z'abarwanyi b'umutwe wa M23, abasaga 1/2 cy'abaturage bahatuye bamaze kuhava cyangwa se bamaze guhunga. Hashize ibyumweru byinshi abaturage benshi ba Bureusa n'imidugudu iyegereye bahunze berekeza Ipinga no majyepfo y'akarere gaturanye na Rubero. Amasasu menshi rero ikaba yumvikanye n'ubundi mu rukerera rwo ku munsi w'ejo, ariko ibi ngo bikaba byaratewe nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bagabweho ibitero maze nabo bakitabara. Umwuka w'ubwoba n'akajagari ukaba ukomeje kuba mwinshi ku baturage bo muri aka gace nyuma yuko rwose ibintu bikomeje kuba bibi cyane, dore yuko ngo iyi mirwano yaguyemo abagera kuri 6
abagera kuri 6 barishwe, hanyuma kandi ngo harimo n'abakomeretse nubwo imibare idasobanuka neza nk'uko societe civile ibivuga ngo ni ibikorwa byahungabanyije uburenganzira n'ubuzima bwa muntu. Ibureusa rero ni umujyi ukunze kumvikanamo ibikorwa byari bimaze igihe bitacyumvikanamo by'ubugizi bwa nabi. Ibi ngo byari byarahagize indiri, ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 bahafashe haratuza, nubwo magingo ya n'ubundi izi wazarendo ngo zikomeje kugenda zigaba ibitero bya hato na hato ku barwanyi b'umutwe wa M23 bagamije iki? Bagamije ngo kureba yuko babatsinsura bakabirukana muri aka gace, nubwo bigaragara ko ari ibintu bikigoye. Hanyuma rero Iberusa mu miji ya Mirungi na Kanuni abaturage bakaba baramaze guhunga, ndetse ngo nizi wazarendo zikomeje gutera ibitero ziturutse muri ibi bice, ngo zirimo kugenda zikubitwa inshuro cyane, aho hanini ngo babatera baje kwiba inka, ndetse ngo mu minsi ya vuba baherutse kuhiba inka 6, ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 barabatesha. Ibi rero bikaba ari byatangajwe n'abatuye mu mudugudu wa Kateku uri mu ntera ya kilometero 15 mu majyepfo ya Bureusa, aho ibitero byabereye guhera mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 18 Mata muri uyu mwaka. Umutekano wagarutse mu duce twose twa Bureusa, keretse ngo igihe haramuka hagize ibitero n'ubundi byongera kugabwa n'izi wazarendo gusa, ariko magingo ya umutekano wagarutse muri ibi bice, ndetse ngo no mu nkengero z'aka gace ka Bureusa no mu gace ka Waniyanga, aho rero ngo bakomeza gushinja izi wazarendo kugaba ibitero bigamije guhungabanya ubuzima n'uburenganzira ndetse n'umutekano w'abaturage muri aka gace ka Warikare. Ngibyo ibirimo kuvugwa ahangaha, ni munyemerere tunyarukire mu nkuru ivuga yuko abarwanyi batwirwaneho na M23 bungutse amaboko mashya ya gisirikare. Izi zikaba ari imbaraga nshyashya bungutse kandi zigiye kubafasha mu guhangana n'ibitero bitandukanye bakomeje kugenda bagabwaho n'abarwanyi ba wazarendo ndetse na FARDC mu bihe bitandukanye. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko Amadubu no kuvuga twirwaneho yungutse abasirikare 1811 yasoje amafunzo cyangwa se amasomo ya gisirikare, bikaba bibaye bidasanzwe nubwo bitabaye ku nshuro ya mbere, ariko akaba ari bwo bwa mbere bishyizwe hanze, ndetse abagera kuri uyu mubare 1811 bose bakinjira mu gisirikare cya twirwaneho ndetse na M23. Ahagana mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024 nibwo General Ukunda Michel Makanika wari umuyobozi mukuru wa twirwaneho yakoresheje ijambo Amadubu. Ni mu gihe yavugaga ko uyu mutwe yarabereye umuyobozi, dore ko yamaze kwitaba Imana, uzatera ingabo za FARDC zikagaba ibitero zigahangana kandi zigasubiza inyuma ibitero bigabwa na FARDC ku banyamurenge. Aha rero avugaga yuko umunsi umwe abanyamurenge bazageraho bakisubiza agaciro nk'Amadubu. Uyu muyobozi wari intwari ikomeye ku banyamurenge no ku banyekongo bose muri rusange, yaje gutabaruka ku ya 19 Gashyantare muri uyu mwaka nyuma yo kugabwaho ibitero
hakoreshejwe drone y'ingabo za FARDC yaje iturutse ikisangani nk'uko itangazo y'uyu mutwe watwirwanaho yabigaragaje icyo gihe. Aha rero ejo kuwa kane tariki 18 Mata muri uyu mwaka w'2025 aya madubu agera ku 1811 yarangije imyitozo ya gisirikare tayari yinjizwa muri iki gisirikare cyatwirwaneho. Amakuru yamenyekanye nuko imyitozo ya gisirikare aya madubu yayitorezaga ikamaniora aherereye muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba kandi ngo ari imyitozo amakuru akomeza avuga ko yamaze igihe kingana n'iminsi 30 yose. Umwe mu barwanyi b'uyu mutwe watwirwaneho utashatse ko amazina ye atangazwa yatubwiye ko ibyo ari ukuri kandi ko bitabaye ku nshuro ya mbere nubwo ngo ari bwo bwa mbere binjiza abangana gutya. Ahagira ati nibwo abarangije 1800 nibyo abarangije ni 1811 ariko si gitangaza kuko ntabwo bibaye ku nshuro ya mbere. Hejuru y'ibyo kandi amadubu yasoje imyitozo ya gisirikare yambitswe impuzankano iri mu ibara ya plene. Muri abo barangije aya mafunzo barimo urubyiruko rw'abanyamurenge, urw'abapfurero, urw'ababembe ndetse n'urw'abandi banyekongo baturutse muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikaba bibaye mu gihe iri huriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryongeye kwihuza ku bwinshi ngo yisubize ibice bigenzurwa n'uyu mutwe watwirwanaho n'uwa M23. Ibice iyi mitwe igenzura birimo Kamanyola, Nyangezi n'umujyi wa Bukavu, uwo iyi mitwe yombi ibarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yabohoje tariki ya 16 Gashyantare muri uyu mwaka w'2025 nukuvuga uyu mujyi wa Bukavu ahohojwe na M23. Ndetse kandi ikindi twababwira nuko ku munsi w'ejo kuwa kane iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ryagabye igitero mu gace kari hejuru ya Kamanyola ariko birangira basubijwe inyuma. Andi makuru aravuga ko iri huriro y'ingabo za Kongo yohereje abasirikare benshi mu bice biherereye ikaziba mu rwego rwo kugira ngo batangize ibitero Inyangezi ndetse kandi no muri Kamanyola ngo barebe ko babasha kuvana abatwirwanaho ndetse na M23 mu bice byose bafashe. Mu bice by'ikaziba cyakora hoherejwe izi ngabo zo muri iryo huriro n'ahitwa Abuninyi na Uhwinja ndetse no muri centre ya Kaziba. Ariko ikizwi cyo nuko iri huriro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zitaranesha niri na rimwe uyu mutwe watwirwanaho n'uwa M23 kuko buri gihe baratsindwa. Twabibutsa ko kuri ubu mutwe watwirwaneho uyobowe na Brigadier General Charles Matama uzwi cyane nk'intare batinya. Akaba kandi uyu nguyu kuyobora uyu mutwe bakomeje kwesa imihigo ikomeye dore ko bakomeje kugenda bigarurira ibice bitandukanye kandi bikomeye binafite icyo bisobanuye muri Kivu y'Amajyepfo. Reka twihuse rero twerekeze iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turababwira iki rero? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye guhagarika cyangwa se gufunga ambasade zabo ziherereye mu bihugu birimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko byagiye ahagaragara. Ese uribaza ngo nukubera iki abagiye gufunga ambasade yabo?
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye gufunga ambasade zazo mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino ku isi birimo na ambasade yabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasade 10 na konsila 17 nizo butegetsi bwa Perezida Donald Trump bagiye gufunga. Uribaza ngo izi ambasade rero zigiye gufungirwa iki, dore yuko ari n'ibintu bidasanzwe, aho ikinyamakuru The New York Times kibivuga, kiravuga ko inyandiko y'imbere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kwemeza ko ambasade zigera ku 10 na konsila 17 ziganjemo izo muri Afurika zigomba gufungwa kandi vuba. Ni ambasade zirimo iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Repubulika ya Central Africa, muri Eritrea, muri Gambia, muri Lesotho, muri Congo Brazzaville ndetse no muri Sudani y'Epfo. Ikinyamakuru cyangwa se ibinyamakuru byo muri Amerika kandi bivuga ko Washington yafashe iki cyemezo mu rwego rwo kugabanya amafaranga itakaza ku bigo bya leta. Icyakora mbere yo kuzifunga ngo bigomba kubanza kwemezwa n'inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyemezo cyafashwe na Amerika, icyakora cyateje impungenge z'uko iki gihugu cyaba cyemeye guharira Ubushinwa urubuga rwa diplomasi mpuzamahanga, by'umwihariko mu turere Washington yari ifitemo ijambo rikomeye kurusha Peke Beijing. Rero byaba bitangiye kugaragaza imbaraga nkeya no gutsindwa kwa diplomasi cyangwa se kugenda biguru ntege muri diplomasi kuri leta cyangwa se ku ngoma ya Donald Trump. Usibye ibi bihugu bya Afurika, inyandiko ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ivuga ko iki gihugu kirimo gutekereza cyangwa se guteguza kuba cyafunga ambasade zacyo mu bihugu bya Luxembourg na Malta, byombi byo ku mugabane w'Uburayi, ndetse no mu bihugu bya Grenada na Maldives. Ni mu gihe za konsila iki gihugu giteganya gufunga ziganjemo zo mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, aho nko mu Bufaransa honyine hazafungwa 5 zirimo iyi Bordeaux, Rio, Marseille, Rennes ni Strasbourg. Mu Budage ho Amerika irateganya gufunga konsila y'i Düsseldorf ni Leipzig cyangwa se Leipzig, mu gihe muri muri Bosnia na Herzegovina ishobora gufunga iyi Mostar na Banja Luka. Mu yindi imijyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivugwa ko bashobora gufunga za konsila zabo ni nko mu mujyi wa Thessaloniki ho mu Bugereki, wa Florence wo mu Butaliyane, wa Ponta Delgada wo muri Portugal, wa Edinburgh wo mu Bwongereza, wa Edinburgh wo mu Bwongereza, wa Douala wo muri Cameroon, wa Medani wo muri Indonesia, wa Durban wo muri Afurika y'Epfo cyangwa se wa Durban. Hanyuma hakaza na Busan, umujyi wo muri Korea y'Epfo. Washington iteganya ko serivisi zatangirwaga muri izi ambasade na konsila yifuza gufunga zakwimurirwa mu bihugu bituranye nibyo izi ambasade zabarizwagamo. No kuvuga ngo niba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifunzwe, ubwo abakeneye serivisi zijyanye na ambasade bakiyambaza ambasade
ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Ngibyo rero ibivugwa, reka n'ubundi dukomeje amakuru tuyakomereze muri diplomasi. Foreign Yasimbe ari Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kongera gutsura umurongo w'ibiganiro by'amahoro ngo mu burasirazuba bw'iki gihugu haboneke amahoro. Perezida wa Togo Foreign Yasimbe ushinzwe guhuza impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubw'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe yageze Kinshasa nyuma yo guca i Rwanda muri Angola, akaba yakiriwe mu buryo bw'ibanga na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama y'aba bayobozi bombi yabereye muri Presidence irimo Ngaliema, yamaze hafi amasaha abiri, ni ukuvuga aba bagabo bombi ibaganira. Ikaba rero ngo yamaze amasaha abiri, ikaba yarigamije gusubukura inzira y'ubuhuza nyuma y'iminsi 4 gusa. Foreign Yasimbe yemejwe ku mugaragaro n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe nk'umuhuza muri ibi bibazo, nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Presidence ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bombi baganiriye ku ntego n'imigendekere y'umushinga w'amahoro Rwanda Nairobi ugamije guhagarika burundu umutekano muke umaze igihe uvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bije kandi mu gihe Joao Lorenzo, perezida wa Angola wari usanzwe ari umuhuza mu by'ibi biganiro, yaje kugera gutya akavanamo ake karenge avuga ko hari abarebwa n'iki kibazo ariko batumva neza inyungu zabyo. Akavuga rero yuko ngo harimo abazambya ibintu. Magingo aya nta tangazo ryihariye ryatanzwe mu itangazamakuru nyuma y'iyi nama y'aba bakuru b'ibihugu byombi. Hanyuma ni munyemerere mu kanya gato yanze twerekeza muri Beni turebere hamwe ibirimo kuhavugwa, dore ko amakuru yo ari menshi hano kwibendera TV. Cyo nakwibutsa, terekaho like yawe niba wamaze kugera hano, zamura subscribe yawe niba utari wayikora. Mu gihe ukora subscribe kandi uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ubundi dukomeze kugenda dusangira amakuru ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka mukanya nze twerekeza ibeni turebere hamwe naho ibirimo kuhabera. Yes, ikaze nanone emwe mudukurikiye hano kwibendera TV, muracyari kumwe n'umukada mu by'iyi mirongo y'urugamba n'amakuru turimo kwibanda murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Beni haravugwa ikirero. Perezida wa Societe Civile ya Owicha yarekuwe nyuma y'iminsi 2 afunzwe. Uraza kumenya ngo uyu yafunzwe bitewe n'iki. Perezida wa Societe Civile ya Owicha, umujyi mukuru w'akarere ka Beni witwa Isaac Kasereka Kavarami, yarekuwe n'inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki 16 Mata muri uyu mwaka. Akaba yari yaratawe muri yombi Owicha n'iperereza ry'ubucamanza. Darius Shahira, umwanditsi mukuru wa mbere w'iyi Societe Civile, akaba yagize ibyo atangaza ku bijyanye n'irekurwa ry'uyu mugabo. Yasabye abaturage kugira ituze kubera ko uyu mugabo yarekuwe. Atangaza kandi ko Kavarami yarekuwe atishyuje amadeni cyangwa se amande ayo ariyo yose nyuma yo kwimurirwa ku rwego rwa procuratoriya cyangwa se ku rwego rwa procureur
ya gisirikare ku kigo cya gisirikare cya Beni. Ubutumwa aba batanga no kuvuga iyi societe civile bagira bati ubutumwa bwacu gutangariza abaturage bose bo mu murwa wa Oicha ko President Societe Civile Kasereka Kavarami Isaac wari waratawe muri yombi yarekuwe nta mande yigeze asabwa nkuko byavuzwe na Darius Ishya Ahira mu itangazo ry'iyi societe civile batanze. Bakaba baratanze ku munsi wari wabanje. Iyi societe civile yari yatangaje ko Kavarani yafashwe azira kunenga ifatwa ry'abantu mu buryo butemewe na amategeko. Akaba ari ibintu rero bikomeye cyane, bikaba byari ngo ibikorwa ngo bikorwa n'abakozi b'iperereza y'ubucamanza iyo Oicha ni umujyi ukomeye cyane kuwusoma ariko ni Oicha. Hanyuma rero ibyo byaje gukurikira inkuru y'umusirikare wa FARDC wakubiswe n'abantu bataramenyekana mu mudugudu wa Mbimbi ku itariki ya 17 Ukuboza mu mwaka ushize 2024 birangira rero uyu mugabo atawe muri yombi. Societe civile yashimiye inzego zose z'abantu bose bagize uruhare mu kurekurwa k'uyu mugabo. Yanemeje kandi ko inama yabo yari iteganijwe kuri uyu wa kane tariki 17 muri uyu mwaka w'2025 izaba uko byari ibiteganyijwe. No kuvuga ko inama yabaye ku munsi w'ejo hagamijwe gusuzuma uko ibintu bihagaze. Magingo ayengaya dore ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kugenda bigana cyangwa se bijya indabaga iwandabaga. Reka anshuti bakunzi mudukurikiye tunyarukire no mu mujyi wa Uvira turebe uko ibintu byifashe. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko mu mujyi wa Uvira n'ubundi ibintu biracyari kwa kundi. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi humvikanye amasasu, akaba ari amasasu yarakomeye cyane. Akaba Wazalendo ngo zageze gutya zikagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero mu rwego rwo guhana no gutanga isomo, bakaba ibi bitero babisubije bakoresheje imbunda ziremereye cyane, ndetse ngo hagaragaye no gutera bombe zikomeye cyane. Ibi rero byahise bituma abarwanyi bo ku ruhande rwa Wazalendo bagira ubwoba barahunga. Ikindi kandi ngo abarundi nabo bari muri uyu mujyi wa Uvira ntago ibintu bimeze neza, kubera yuko ngo bakomeje gushyirwa mu majwi n'abarwanyi ba Wazalendo bavuga yuko ngo abo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bashobora kuba ari za maneko zaje kubaneka, kubera yuko ngo ntago bibaza impamvu barimo gutinya kujya ku rugamba kurwana n'abarwanyi b'umutwe wa M23 kandi ngo aricyo cyabazanye ndetse banabihemberwa. Wazalendo rero zikaba zamaze kurakara ndetse zitangira kubashyira mu majwi, sivuga yuko zigiye guhamagaza Kinshasa. Hanyuma iki kibazo cy'abarundi kigasuzumwa, byaba na ngombwa bakirukanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera yuko n'ubundi ngo ntacyo bakimaze. Reka rero twihute twerekeze no muri Nyiragongo turebe uko ibintu byifashe magingo aya. Muri Nyiragongo amakuru agera hano kwibendera TV aravuga yuko aha Nyiragongo harashwe abasirikare benshi bo ku ruhande rwa FDLR. Hagiye ubwo FDLR zitwa abasirikare, ntabwo ari abasirikare ahubwo nabo mu mutwe wa FDLR, ndetse ngo harashwe n'abandi bo ku ruhande rwa Wazalendo. Gusa amagingo aya ngaya ibintu biracyakomeye cyane, ntago imibare yari yajya ahagaragara ngo tube twabasha kumenya ngo imibare y'abarashwe naba.
ariko kandi biravugwa yuko hari ngo n'abafashwe matekwa no kuvuga gufatwa amiri bo ku ruhande rwa Wazalendo na FDLR. Mu gitondo twababwiraga yuko FDLR yisize insenda ikavuga ngo aho kugira ngo bazafatwe boherezwe mu Rwanda dore ko ariyo nkomoko yabo ngo bagomba kurwana bakazoherezwa yenda ari imirambo cyangwa se ari utujoritaho kugira ngo boherezwe ari bazima abagenda n'amaguru. Ibi rero byatumye mu rukerera rwo kuri uyu munsi aha muri Nyiragongo habaye imirwano ikomeye cyane ndetse abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba bakoresheje intwaro zikomeye cyane zirimo n'indege yanyuraga hejuru igenda iyerekeza radari mu bice byose irebaho ibirindiro by'izi Wazalendo na FDLR ibiherereye. Magingo yangaya rero abagera n'imibare ariko itari yemezwa neza, biravugwa ko abagera kuri 17 bavumbuwe bakaba bafashwe matekwa, ariko nkuko tugikomeza kubakururira iyi inkuru no kuyibakurikiranira ntago iyi mibare yari yaba official cyane yuko ibintu n'ubundi bigikomeye n'amagingo yatuvugana urugamba rwo ruracyari ku mirongo yarwo. Reka rero mbashimire cyane mwari kumwe n'umukada mu by'iyi mirongo y'urugamba, narabyiyemeje kubagezaho amakuru 5 kuri 5 aho muherereye hose. Ubwo nizere ko namwe iyo mbabwiye ngo terekaho like yawe ubyakira neza kandi ukabikora wumva ubikunze. Hanyuma niba utari wakora subscribe nabwo nyaruka uyiterekeho, mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, maze tujye dusangira amakuru umunsi ku munsi mu gihe cyose. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugira amahoro n'amahirwe, mugubwe neza mwese.